Ikaze we udahwema gukurikirana ibiganiro bya Zoronge Empire by'umwihariko wamaze gukora subscribe ngo ikaze nawe utarayikora. Reka nkubwire ko ari ibintu byiza bituma uko tugejejeho inkuru uhita uyibona mu bambere. Urebe mu kuboko kw'iburyo uyikore hanyuma tujye tubana. Umu FDLR umwe ahamagaye mu Rwanda, nimero iritabwa, abaza ati ese mugore wanjye konzi ko bakwishe n'abana bacu 10 bakabica, ni wowe unyitabye cyangwa se ni record bagufashe? Ibyo asubijwe ibyo ngira ngo tuze tugarukeho yimenyeye ukuri kwimva aho nawe niba ushaka ko kumenya ukurikirane iyi video. Mbere yuko ariko tugera kuri iyo call imaze gukorwa muri aka kanya, reka mbanze nkubwire ko hano hari impuruza ikomeye cyane, impuruza ku kaga kari mu Minembwe, impuruza ku kaga kari mu Minembwe. Ibi bihurujwe kandi nta n'umunsi urashira mu gihe kandi mu minsi ishize abanyamurenge bamwe abavuga ko bahagarariye ihuriro ry'abanyamurenge bibere imahanga baje kwanda yishimiye kumushimira yuko yagize uruhare mu kugarura umutekano mu Minembwe. Nyamara kandi iyi mpuruza iragaragaza yuko rwose abanyamurenge bari gutaka bagatakamba kandi bafite mu ruhare ko n'ingabo z'u Burundi nazo zaba zirimo. Reka dutangire dutya. Welcome to Zoronge Empire. Umushakashatsi akaba n'umwe mu bahagarariye abanyamurenge Makuza Jules yagaragaje ko ubuzima bw'abanyamurenge muri Minembwe bugeramiwe n'ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva ihuriro rya AFC M23 ryava mu mujyi wa Uvira nyuma yo kubisabwa n'abahuza, umunsi ku wundi Minembwe iri mu kaga. Iraswaho za drone zica abatutsi umunsi kundi ndetse no kurasa imbunda ziremereye. Makuza yagaragaje ko akaga abanyamurenge barimo bagaterwa cyane n'ingabo z'u Burundi FDLR ndetse n'ingabo za leta, kandi bishimangira ko ari umugambi wateguye wo kurimbura abatutsi. Yerekanye ko abarundi bafite gahunda yo kurimbura abatutsi b'abanyekongo, ari nayo mpamvu bashyize Minembwe mu kaga gakomeye. Ati nta mutekano twigeze dusaba abarundi kuko igihe cyose baje bari bafite gahunda yo kutwica no kuturimbura. Kuva bageze muri iki gihugu amapfa yariyongereye, ubuzima bwabaye bubi, umunyamurenge yagiye ahantu hatigeze aba mu buzima bubi kugeza uyu munsi. Yagaragaje ko ibiri gukorerwa mu Minembwe ari imwe mu nzira yayo yo kwicisha abantu inzara, bukaba n'uburyo bukoreshwa n'abafite umugambi wa jenoside. Ati ni imwe mu nzira y'abakora jenoside bakoresha kugira ngo abantu nutishwe n'urusasu yicwe n'inzara, yicwe n'indwara. Niba ubuza abantu kubona imiti, abagore babyara ntibabone aho babyarira, abana bavuka ntibabone imiti, abarwaye ntibashobore kwitabwaho n'ibindi, uwo mugambi nta kindi ubugamije n'ukwica abo bantu. Yasobanuye ko ubwo AFC M23 yafataga umujyi wa Uvira mu Kuboza umwaka wa 2025 abanyamurenge babonye agahenge, ariko nyuma yo kwimukamo ibintu byahise bisubira irudubi. Ati aho AFC M23 iviriye muri Uvira noneho bazamukanye ubukana burengeje. Hariyo amabatayo ya FDLR, hariyo amabatayo y'abarundi atagira ingano, hariyo FARDC. Abo bose nta kindi bakora, bakoresha drone ku manywa na nijoro, bakoresha imbunda zirasa zikarimbura. Yagaragaje ko badatinya kurasa abasaza n'abakecuru barengeje imyaka 100, abana b'impinja, kurasa insengero, guca iminara y'itumanaho n'ibindi. Ati ubu ibintu bimeze nabi cyane. Umunyamurenge utishwe n'isasu arishwa n'inzara, indwara n'ubuzima bubi bwo kuba mu bihuru ndetse n'ibindi.
hari ibintu ndengakamere biri kubera hariya Minembwe. Yakomeje ati jenoside iri gukorwa ntabwo ari ikintu kishe kigaragarira buri wese. Turatekereza ko Imana nica inzira. Ibi bigaragara wenda raporo zizakorwa, ariko ni ikibazo gikomeye isi igomba guhagurukira ikumva. Ufite icyo yakora wese agahaguruka akagikoraho, kuko ikibazo kitagifite igaruriro kandi ni umugambi umaze igihe utegurwa. Yerekanye ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ufite ingabo muri RDC zitagamije kugarura umutekano, ahubwo zigamije kurimbura abaturage. Ati ntabwo yabishobora kuko si uwo mutima afite. Umutima afite si uwo gukiza n'uwo kwica. Ntabwo wajya mu biganiro wafasha abantu guhura ari wowe urwana. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ntabwo washaka amahoro uri umwe mu barwana, ntibishoboka. Yongeye ati ntabwo ntekereza ko Ndayishimiye afite umutima wo kurangiza intambara, kuko ntabwo afite ubwo bushake. Ubwo afite nubwo kurwana, kwica, kubuza amahoro, kwambura, kuko inka z'abanyamurenge ari kurasa mu Minembwe ni ukwica kabiri. Iyo wiciye umuntu ukanamumaraho n'umutungo ni ukumwica kabiri, n'usigaye yicwa n'inzara. Yagaragaje ko nubwo Ndayishimiye yagaragaje ko ku buyobozi bwa African Union azarangiza intambara yo muri RDC, bitashoboka kuko nawe ayigiramo uruhare. Ati nta kintu mbona ashobora gukora rwose keretse abarokore. Nanjye ndiwe nemera ko umuntu ashobora guhinduka mu buryo budasanzwe, wenda ahindutse iri joro akagendererwa na Nyagasani agahindura umutima, agahamagara ingabo ze zigataha, agasaba imbabazi, akanagaragaza ukuri kw'ibiri kubera hariya. Yasabye abarundi kuvana ingabo zabo ku butaka bwa RDC kuko zikomeje kwijandika mu bwicanyi. Yerekanye ko nubwo amahanga asa n'acecetse, hatazabura ababiryozwa, kuko ibiri gukorwa ari jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ibi rero ni ibiriko birabera hariya Iminembwe. Ni abaturage bariyo cyangwa se n'uhagarariye abanyamurenge arimo gutanga iyi mpuruza. Reka rero tugaruke kuri ya nkuru y'iyi call ihamagaye mu Rwanda nonaha ngaha, hanyuma twumve uyu muntu uhamagaye akakirwa abwirwa yuko abana yarazi ko bapfuye kandi ko nawe uwo mugore we yapfuye. Reka twumve ukuri kubyihishe inyuma. Abaturage mu karere ka Rubavu mu mirenge ya Bugeshi na Mudende bakiriye abo mu miryango yabo babaga mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, basubijwe mu buzima busanzwe barimo n'abahoze muri FDLR. Mu bantu basezerewe mu kigo cya Mutobo kwa 31 Werurwe umwaka wa 2026 bagera kuri 214. Abarenga 160 nabo mu karere ka Rubavu gusa, mu gihe abarenga 33 ari abo mu murenge wa Mudende. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu yo gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare, Nyirahabineza Valerie, yashyikirije uyu murenge abaturage bawo bavuye muri RDC, agaragaza ko ari ibintu bishimishije kuba bemeye gutahuka. Yakomeje ati uyu munsi dushimishijwe nuko aba bana bafashe iya mbere bakumvira inama za bagenzi babo babasabye ko bataha. Ni umunsi mukuru ukomeye kugira ngo umwana uheruka iwabo mu myaka 32 ishize yongere ahagaruke. Yasabye abaturiye mu mirenge yo ku mipaka kwirinda abashuka urubyiruko barwinjiza muri FDLR. Ati bavandimwe mutuye ku mipaka, abo bantu bari mu mashyamba ya RDC bajya bohereza abantu bo kujyana muri ayo mashyamba, ntimukabemerere. Yagaragaje inkuru y'umubyeyi ufite abana 10 watahutse mu Rwanda, abo muri FDLR bakabeshya umugabo we ko
akigera mu Rwanda bamwicanye n'abo bana be. Ibyo byakozwe mu rwego rwo gutuma umugabo we adatekereza kuba yataha cyangwa se bikabuza n'abandi kuba bagira icyo gitekerezo. Nyuma y'uko umugore we ageze i Mutobo, yafashe telefone ye aramuhamagara abeshyuza ayo makuru y'ibinyoma yari yamuvuzweho, ibyatumye umugabo we afata icyemezo cyo gutaha. Uwo mugore kandi yahamagaye abandi bantu 5 abashishikariza gutaha, nabo bakaba barageze mu Rwanda mu gihe n'umugabo we yazanye abandi. Nyirahabineza yasabye abakiri mu mashyamba ya Kongo kurambika intwaro hasi bagataha mu Rwanda. Ati musigeho kuko mwaratsinzwe, mwe gukomeza gutobera igihugu. Yasabye abatashye kandi kuzifatanya n'abanyarwanda mu gihe igihugu cyinjiye mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Anasaba abaturage kubakira no kubabanira neza. Maniriho Angelique yahamije ko ubwo yahamagaraga umugabo we yasanze baramubeshye ko yishwe n'abana babo 10. Ati twaravuganye arambwira ngo konzi ko bakwishe ni wowe turi kuvugana. Ndavuga nti ni jewe. None abana barihe? Ndamubwira nti ndi kumwe nabo. Arambwira ngo i Mutobo bavuga ko bica abantu, niyo wagiye ko ari ukubeshya ubwo ntibakwishe bakagufata amajwi. Ndavuga nti ntabwo ari byo bashyize kuri telefone. Namaze nk'icyumweru baba barambwiye ngo umugabo ageze Ikicanga, biratinda aza kungeraho. Umugabo we Harerimana Jean Claude yagaragaje ko akimara kumenya ko umugore we n'abana be bagiye mu Rwanda yashatse kwiyahura, ariko nyuma yo kumuhamagara agasanga yarakiwe neza ngo byatumye yiyemeza gutaha. Mukeshimana Marie Chantal wari umaze amezi 9 mu Rwanda yagaragaje ko yishimiye guhura n'umuhungu we wari warasigaye mu mashyamba ya RDC. Meya w'akarere ka Rubavu Mulindwa Prosper yagaragaje ko biteguye guherekeza abatahutse no gukomeza ingamba zigamije gukangurira abaturage baturiye imipaka kwirinda gushukwa n'abashaka kubajyana mu mashyamba ya RDC. Abahoze mu mashyamba ya RDC bakiriwe mu miryango yabo. Umurenge wa Mudende wo mu karere ka Rubavu wakiriye abantu 33 bavuye muri FDLR. Meya w'akarere ka Rubavu Mulindwa Prosper yagaragaje ko biteguye ndetse guherekeza abatahutse. Abaturage bari bishimiye kubona abo mu miryango yabo, ndetse perezida wa komisiyo y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare Nyirahabineza Valerie yasabye abakiri muri RDC kurambika intwaro hasi bagataha mu rwababyaye kuko na mahoro masa. Natwe niho tuvugira kandi u Rwanda ruraryoshye, ndetse ngo nutemera ko urukwavu ruryoha ajyemera ko runazi no kwiruka. Sinzi impamvu rero andi mahanga yo abona ibyiza by'u Rwanda, amasezerano asinywa buri munsi, ariko uri muri mu mashyamba nushake kubibona. Nimutahuke, niba wumvishe iyi mpuruza nawe utahuke, ariko kandi ngire nti abasenga nimusenge n'ababyeyi mufate iby'iburyo kugira ngo intambara iyo muri Kongo ive mu magambo ije mu bikorwa irangire, hanyuma umutekano wongere ugaruke, abantu bagenderanire nk'uko byari bisanzwe. Ndagushimiye rero kuba waruteze amatwi iyi nkuru. Reka dusubire muri video itaha. Nongere nkwibutse ngo niba ukunze ibyo dukora, ndeba niba warakoze subscribe, niba utarayikora uyikore nonaha, kugira ngo uko dushyizeho video ije ihuta ikugeraho mu bambere. Ukora share, ugasharinga abandi, hanyuma ugakanda na like kugira ngo YouTube irusheho kugeza henshi hashoboka. Ndagukunda. Ciao ciao. Sinzahunga
hahungabanywa n'ibihwihwiswa, havugwa yuko ejo hanjye hatari heza hashingiwe ku biri kumbaho. Zoronke Empire.